Cardon, Kabdo Kabe anytime today news ke langar fan arnika sam cardon pajirlo. Dini arnika sam prime time beta long pen dili sami donalisha lethebi non arji pointha betang thon. Hamran District Hospital along Seka Chalanga Pharman ke Chokle Mason Kabe Jo Karbi Students Association Hinpen Kachesong. West Karbi along Hamran along Sope along Havarara Rapan Isike Mesen ki Suka Chalanga Phan Thedunga war sai Sorkar pen people lo. Laso teng ahem tami aprang pen non ke thedung pen ke Soka Chalang tami un an ke ladakan sini un pokusi Havarara ratunga ninga che thepen se dolo. Bonta la song bong pen ko ansi Havarara rapan aninga che thepen ale ke long lo. Ke Soka Chalanga to aphan ko ansi mesena warsa ke long lo. Nona por hampang song kachi song nang kokopia po kedam ta por iruidet ang bongsi Hamran District Hospital along pen munit ki thia bangar pung kachi pona anpar ta ki thia bangar pung ki ponja phan dead body carrier ahem ko long atami abesi sai jokje kachar chong pen ansi kachi ponang renti tante lapu ana nong ke the District Hospital pu pen jok Havararat ning kachi the pen non ko ansi ali ki long la Nona por case e pen anindu kachi pian pata aning kachi khang edet ajok pini joint director sa hemalong armu kachi jengpen palisi ke tok jengpen pin poralo pale pon tanglo bang so long son khri akemang aputhak pachini po news desk report anytime today news Karbilu Charlie song Hamran head branch atum pensidak pini condolence come peace relief padu ponlo just met pet condolence ke padu nang ko bangela pulo ke damtang iruya prang dak porbot along inud bongso Rebecca terang pi alangli girls college girls school Charlie Boy ausupi alangli dak medical along se cham dam nang koklo alangli apran dam det pen api pusita miladak ambulance facilities that body carrier facilities ka ve yo ni alangli phan rong sorsi ki bupen kachar chong besi ponong koklo lapen thu akon nit oma phi dak RA phangcho pu dak Waisong college student alang tamidak medical along se apran chiwoi lo alang le apran dam det pen officer me alang det budi carrier ka ve yo ne dak pen bite pen si det budi tame chiwan nang lo asi si district hospital along ma de Hamran arong supi along ma lan ke thia medical along si det budi carrier ka ve pen la son ke chibu pen ka chipon nang bite pen ke ponang ko bangani tum therak duk lo la pen ning duk GPC la bang so program ni ke se Hamran branch hin pen party pi pon lo la sochot kali ako la dead body carrier ka vechot kali dak CT scan la pen ultrasound pen chenglok dak 108 facilities ta make up thedung dak si district hospital long ke do nang facilities an abang nilitum dak joyke pen ke thegon long abedet aso joini si penang kisung la dak che tonglo asi nilitum pini la bang so ke se Hamran head branch pen party people on tum regional committee pen ta me che tong don si adjustment pet abang ke la lo ke chengsi condolence abang ke lang litum itu kachi waju Rebecca terang pila pen bang ke archu RA phangcho lang litum kharjong chomrong me padudun pami thekji phan condolence do pilo kimo pilo la pen bang ke pamukang parents atum phan sitame reng dok reng mi pen ke thik ke ding ke phang dunia her juminel tum hang pilo la pen chu bang anuka prek la puson kache tong te de badu abang punot alang litum son ke phope de je phan sin litum Karbilu Charlie song da Hamran head branch la pen la dak kachar limu mar tum kaduk ka pen ning duk la pen ning pung penil tum long nang chetu don si pinil tum Karbilu Charlie song Hamran head branch long tum regional committee cherap chiri si dak joint director long litum la high facilities eson pen eson la dak do nang facilities bang un anake prapen do nang ji pusilitum sodak pen pachini pon Silonijan North Eastern Range SAF pronok teron aphana ko kipi aputhak puthot lamklar ka chipi pontu lakhain ko rapho nili constituency ke parlo koilamati dhonira mingti rong long ke ramtang wosi ke chiklo tarking ko rapho ani inut bahini cherok tokara tumben pherangke ama ini si penangana lang SAF pronok teron aphan kapre lam pen arbo ponsi akoi pipo puthot patumi koilamati wo phong sararong along tarking ko rasir kep ani wosi ke chiklo pherangke ama ini po ACF pronop teron aphan hula so arnia ko ki pipon vekatum joyrong pilapen kunterang atum pen lamklar kachipi pontu lamklar kachipi pontu pen along patumi moses teron setami klardak pen ACF teron asangho ke klem ke dang pothak pachini pontu lason se patumi pherang ke mai kang ni pon along lam the ke jai pon joyrong pilapen kunterang atum pen kachathan pona tengke keram tang tariking ko rapho arni ACF pronop teron aphan pherang ke mai long pen lam the karbo pon thap lapen akoi ki pipon thap alam lake ahok alam kali lapen angkur ka ve alam saiti loposi alani tum pen metha angho pen je kobir pon rentilo lapen lapu Moses teron pen setami ACF pronop teron lake Silonijan North Eastern Range along ki kibom penang an arjidingo lapen alani ke klem ke dama sai penang an aningkan pen setami thek pon long
la so long pen moni la kai long la ke anisi ke akilet le ki chok che ke dovek la pen kama tha tong thek thek ke le dam de ke do monit abang putina long setami do la si joy rong pi la pen hunte rang atum pen setami lam thek lar dak pen che than pon ji tangte non ang ton alam ke phirang ke mai kang ni pon lam the pen de arju konona nilip choki hola pen harbomon rong pi report anytime today news por phai baji pho apor humbarani da koilomoti long nang tumhon press meet nang chupha lake ke damtang arui June achiklo malo tarik en koira pho surihini ra en koira truck anin kan Silunjan range ke parlo north eastern range ACF penilitum ulam kachet tomte doko ala sorni ni lialang li hanterek nai pugi pudu alang li ke claim chokche alang li illegal activities claim opu kaning jalam opu taksi nang letum perang ke bitung pen ako lam klar chipithui phanse nai tum han chok phapong lo ke damtang hut alang li ke sang ti kang hu arlong kang hu tum pen theng pi kang hu tuman chalang ra pet pu akoi ki pido rop teron ACF sarphan ele amasi neli phan allegation nang ele do prejam source pen amane le afil visit dam de pin pen kagos long thek lok amasi press meet hang ek phir lo ta phila pugali te bok te rai bang ni mithang dam un pot busi jer putam pen dak ta lang li kam paklem tu lang nam senang polo ada ka thek dam long bang ga lang li ke norm seteng masi kami klem pon se thek dam long ro alang li forest aru la teng masi kam chi klem pon se thek dam long la pu missionary sai pen ki phur bang ge thek dam long le det do ke do along pe long sata alang li ta ha councilor sor bang ko pc bang mining book along aron tok pi ado la so teng se bang chi klem ren ti lo ko salang li pan ke jong dam ke ne li lam champlang ason se mandel la sila so akoy bang ke nili hin pen ki jong pon tap ke koi pon tap usi nili la so lam the bang chi endel la ako puthot nili hala sut kaning ji pon do je officer ke mi balang ni phan terek nei pronop terek nei pulo stala ganil tum ningje dun bi anu tina citizen concern do pot tata ke odwek nei council atum kuma officer se ki mema council om se chini lo kema council da revenue nang kok hinodak officer pute council on revenue pali thek thide ji lapan experience avi pute kam ta claim thek thide ji aposi muni chot ake chok che ke do along pana long ke posi council asor se mo tere ji tere be mission officer tami alang tum aputhak se jakong do ko pot ba ke me phan council source ma thapon pen mo jata me deng pon po nasi noni phoi ar somla ke koita puthak bangka nili lam the chen pon lo Karagaon Genesis Mix School along lam ki kiklang ahok long le alam ki puthor kiklang thula pen long le alam ki la kilam ki mikalilo lason si pini wo signify thom kep la khain ko raisi Borjan constituency ki parlo Karagaon Genesis Mix School along lam ki kiklang Bangso long pini assistant school inspector Katharson intika tharla pen hamphang song atum pen chelangsi kelang jari phan bang pen arjuponlo Bangso karjupon long Karbiang Autonomous Council pen tami thang allotment avela pen ke len pata sitami ave pusik nang pachini dun tangte land allotment la pen council pen thang arona lo ve pin pen ke koson sia che klo bai nong la pen ke evening school ku thang pon long pokma puke mang humi me lo pusi assistant school inspector Katharson intika tharpen ningje po la pen bangso school of han prapjin pen strikation sitami en ponang kokobuta than pachini po ache bangso school sitami easy confusion ta do Genesis Max school mate rong pharpi rong be evening school puta pupo la sila puson aron repin pen ke claim thap long leke jor thapa bangke ington melo pusi Katharson intika tharpen ningje po la pen ladak komarmara tumse ka cherabdun ma pulotang the apor se ithan po bokajan pen hempu inti anytime to the news Genesis Max School Karagaon long complain ke long tengkan public complain lo da cerok tok abangku kalbi youth satungkan Babu Singh Kelung Rostom terang Rahul Rohit terong yang complain tengkan da department kan da inquiry on the banyak no jadi
office kita me tinggalang la so school hampu mate MD Omrit Sangma so alang ini non mereka bang oleh so niladak itu teklong tingkan bang ke saat ini karbi itu kan sih mangle transfer ko anta details atang la yang kita itu tolong le dan mati ni itu tolong le kan non batak ni itu kan isi school established itu ada land allotment mate pata long le kan bahkan aku school foundation council kan so foundation lah karena recognition of foundation lah malah kan development seperti itu school establishment dan ini on the spot kan the construction ada segi bom ya lapan kelas ta en bom mana tapi kelas kosong si en bom apa bilang ini kita dalam mimpi kucing itu sama kita school foundation ada itu kan atau ada satu dari bom masih lah detail sendiri langsung informasi itu juga alam itu kan Ini perancang kila pansing tuan paling tu mithap ni kada.